Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Naso-ke isibonelo sethu sama absolute values. Sithini? Sithi kumele sithole impendulo ka-y kule inequality lena. Manje-ke bathini? Bathi absolute value yaka-y umhlanganise no-22 inkulu noma ilingana no-13.5. Uyabo? Into mele siyenze ukuze kuzoba lula, mele sisuse lo 22. Uyabo? Sizocala-ke sisuse lo 22 komabili amacala. Khona phela kuzosala u-y ayedwa, yabo? Manje-ke kuyosala u-y, absolute value y, bese sibheke iphawu lethu laka greater than or equals to, futhi-ke u-13.5 minus 22 kuyosinikezani. Mina ngithanda ukubheka kanje lokhu, ngithathe inombolo le enkulu ngiyibeke ekuqaleni, khona kuzobonakala ukuthi ususa ngakhi kuleyo nombolo, yabo? Ngizothi minus 22 minus 13.5 kuyafana lokhu nalokhu, yabo? Manje-ke mususa u-13.5 ku-22 kuyosalani? Kuyosala u-8.5, yabo? Lokho ngaphakathi kusinikeza u-8.5 bese sifaka-ke iphawu lethu lokususa leli zosinikeza u-minus 8.5. Nayo-ke impendulo yaka-y minus 8.5. Kodwa-ke mosobheka kahle uyabona ukuthi kunephawu lokususa. Siyazi futhi sasho phambilini ukuthi ama-absolute values awabi nephawu lokususa. Kusho khona ukuthi khona into eshaya amanzi la, yabo? Kahle kahle kumele ukuthini bokukhuluma ngama-absolute values? Kumele ukuthi i-absolute value yaka-a noma yiphi number sothi u-a ilingana no-x. U-x kumele kulesibalo lesi umele ukuthi ubude kusukela ku-a ukuya ku-0. Anithi angeke phela leyo nombolo leyo ibe yi-negative. Ingakho le nombolo iyohlala i-positive noma ingaba u-0, kodwa-ke iyohlala i-positive. Angeke kukhonakala ukuthi ibe i-negative, yabo? Njengoba sesiyitholile impendulo ye-absolute value yaka-y, siyithole yaba yi-negative, angeke kukhonakala ukuthi kube negative, uyabo? Ngoba sikhuluma ngobude kusukela ku-y ukuya ku-0, angeke kukhonakala ukuthi lobo bude loyo kube negative, uyabo? Manje-ke kahle kahle sizophelela kule sibalo lesi, sizogcina sithini? Sithi le mpendulo le yethu ayisinikezi impendulo efanele. Ingakho-ke sobhala sithini? Phecelezi ngesingisi sizobhala sithi lesibalo lesi asinikezi i-solution, no solution, uyabo? Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi, bye bye.